Jug Libana. Život u istočnom delu Mediterana daleko je od idiličnog uživanja u čarima mora. Ovde se nalaze plavi šlemovi iz misije UNIFIL koji čuvaju mir ove zemlje. Baza UNIFIL-a, odnosno kamp UNIFIL u kojem se mi nalazimo sada, lociran je u selu Nakura. To je malo libansko selo od par hiljada stanovnika koji se nalazi na samo 4-5 km od Izraela, tu južno od nas. Samo ime UNIFIL u stvari znači UN Interim Force in Lebanon, znači privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu. Ovde smo od 78. godine, tako da ovo je jedna od najdužih, najtrajnijih misija, mirovnih misija Ujedinjenih nacija i nema nikakvih indicija da će misija uskoro se završiti. Cijelokupna misija UNIFIL ima oko 11.000 vojnih lica i oko 1.000 civila. I znači sa oko 12.000 osoblja mi smo treća po redu po veličini mirovna misija Ujedinjenih nacija u svijetu. Kamp je mjesto u kom živi skoro 1.000 oficira i vojnika. Nijedan civil ne živi u samom kampu, mi živimo van kampa u Tiru ili Bejrutu, ali dolazimo ovde svaki dan na posao. Prvi čovek misije Ujedinjenih nacija u Libanu je vojno lice. Italijanski general Paolo Serra ima karijeru tipičnu za oficira modernog doba. Bio je u mnogim misijama, uključujući KFOR. On je sada na čelu UNIFIL-a zadužen za izvršavanje mandata misije po rezoluciji Saveta bezbednosti 1701. Main purpose of this resolution we can tell in 3 words that are monitor, protect, support and assist. So monitor the blue line, monitor the cessation of hostilities, support the Lebanese armed forces and the government of Lebanon, protect and assist the civilian population. Blue line is a line of demarcation, it's not really a border. It's the line of the withdrawal of the Israeli troops in 2000 when they withdrew from this southern side of Lebanon in their own country. For us is a reference that is long 120 kilometers and is a line that has been drawn on the map. So we need to visualize this line on the ground. All these pillars are in an area where a lot of fight has been conducted in the past. So many of those areas are mined and a big part is devoted to the demining of this area. Za razliku od čelnika UNIFIL-a koji se periodično smenjuje, funkcija drugog čoveka misije je stalna. Ličnost koja je poveren taj zadatak je iskusni diplomata iz Beograda Miloš Strugar. U Libanu je bio i tokom poslednjeg velikog oružanog sukoba u toj zemlji. Rat 2006. godine između Hizbulaha i Izraela je počeo iznenada. Niko nije očekivao, naprotiv, očekivali smo, u julu je počeo 12. jula, očekivali smo jedno mirno leto, bilo je preko 1 milion turista u Libanu u tom momentu. To je bio izuzetno intenzivan sukob sa obe strane, sa velikim razaranjima, sa velikim stradanjima civilnog stanovništva. Pripadnici UNIFIL-a bili su na obe strane linije sukoba u trenutku kada su prve rakete pogodile Južni Liban. Ja kada je počeo rat, to je bilo 9:15 ujutru, ja sam se zadesio u Tel Avivu, imao sam sastanke sa izraelskom vojskom. Uz dosta koordinacije sa izraelskom vojskom, sirijskom vojskom, Libancima, uspeo da se vratim preko Golana, opet preko, tu je prekid vatre između Sirije i Izraela, preko Damaska u Liban sledećeg dana. I to je bilo dosta neizvesno i dosta opasno putovanje. Liban i Izrael su i danas u ratnom stanju. Između njih nema ni saobraćajnih, ni telekomunikacionih veza. UNIFIL zbog toga ima ulogu mosta između dve zemlje, pre svega kroz zajedničke sastanke i razmenu informacija. Ako nemate komunikaciju, vrlo često može doći do nerazumevanja, može jedan incident, slučajni incident da eskalira velikom brzinom, ako vi nemate mogućnost da to automatski proverite i prenesete s jedne na drugu stranu. To je ključna uloga UNIFIL-a. Liban ima zvanično 18 različitih etničkih, religioznih grupa koje su priznate Ustavom i zakonima Libana. To je jedna mešavina koja
je nekada negativna i može da dovede do sukoba i do tenzija, ali u većini slučaja je vrlo pozitivna zato što motiviše i stvara se tu jedna vrlo pozitivna energija. Bejrut, na primjer, ja smatram da je to poslednji levantski grad. Jedini koji je ostao grad gde su izmešani i razni muslimani, suniti, šiti, druzi, hrišćani, da li su maroniti, da li su katolici, da li su pravoslavci. Libanci kao narod, bez obzira iz koje grupe dolaze, izuzetno preduzimljivi, izuzetno vredni, sposobni u biznisu, vrlo gostoprimljivi, vole život i žive iz dana u dan. Zato što žive u jednom, i znaju to, da žive u jednom najnestabilnijem delu sveta. Jug Libana specifičan je po verskoj i etničkoj šarolikosti. Ovde žive raznolike sekte hrišćana i muslimana. Prilike su još zamršenije zbog političkih podela unutar verskih grupa. Skoro svaki politički pokret ima i svoje vojno krilo. بمدينة مرجعيون أو بلدة مرجعيون جزء من كل هاي المنطقة جزء من منطقة مرجعيون حصبية بتمثل بتنوعها الاجتماعي والديني والثقافي بتمثل لبنان ولا بتعرف بمرجعيون ما بيستطيع الإنسان لا يميز لا بالشكل ولا بالاسم إذا كان هذا الإنسان مسلم أو هذا الإنسان مسيحي لأنه ممكن نشوف أشخاص أسماء أسماء للمسلمين وهن مسيحيين وممكن نشوف شخص مسلم اسمه اسم مسيحي الياس أو أي شيء جاد لكن هو مسلم حامل اسم مسيحي ومسيحي حامل اسم مسلم. أقيم في هذه المنطقة منذ أكثر من 30 عام إماما لها من ساحلها إلى جبلها. فهذا الشعب هنا شعب مؤمن طيب يرضى الحياة الطبيعية التي توصله بالله أولا وبأخيه الإنسان ثانيا. ليس له طلب أكثر من الأمن والأمان. ونحن بهالبلد عمر بلدنا طويل كثير من أول يمكن بداية الكون ما سمعنا ولا مرة صار في أي مشكلة صغير بين درزي أو مسيحي إلا بالعكس بنتساعد على بناء بلدنا على بناء جيل أفضل لبلدنا خاصة بخصوص العيش المشترك بحيث أنه معتقداتنا الدينية بتملي علينا أنه الصلاة عنا يكون على الأرض. نحن بنعمل هالقاعدة عنا مشان يكون الصلاة عنا على طول على الأرض على الواقف عنا الصلاة ما بتجوز إلا على الأرض لأجل هيك بنحط نحن بمجتمعنا الدرزي في ناس بتتقيد بشروط الدين وبمبادئ الدين في ناس ما بتتقيد بشروط الدين وبأمور الدين ونحن اللي بيتقيد بشروط الدين وبأمور الدين بيتميز بلباسه اللي هو نحن نعرفه الشروال والكوستيم الكوستيم الدرزي بس الشروال والكوستيم ما قالوا ولا أي رمز بس بما أنه أسلافنا تقيدوا بهذا تميزوا عن الشباب اللي مش ملتزمين دينيا ما كان بس التمييز عن الشباب. أما اللفة اللي نحن بنسميها العمامي نحن لبسناها العمامي بناء لطلب السيد المسيح عليه السلام لمن طلب وكان عم بيناشد بالمحبة والسلام وطبعا الأبيض بيرمز للمحبة والسلام لبسناها وما زلنا لابسينها ليرجع صاحب المحبة والسلام. نحن بمجتمعنا الدرزي على طول نعتمد الأمور الطبيعية يعني بحيث انه اليوم بهالايام بحيث انه بهالايام بيتدخل مواد كيميائيه كثير على المواد المصنعه فنحن حفاظا علينا وعلى مجتمعنا وعلى صحتنا بنعتمد على طول المواد الطبيعيه ان كان من مونه بيتيه او اذا كان من الحلويات الطبيعيه ببيوتنا على طول بدها تكون طبيعيه. اما شيء مصنع من برا لعنا على بيوتنا صعب انه يفوت. Stvarnost juga Libana znatno se razlikuje od želja ljudi koji žive na tim prostorima. Ne postavlja se pitanje da li će, nego kada će izbiti novi rat. Sa obe strane granice ljudi su pod oružjem i budno motre na pokrete druge strane. يعني مثل ما عم نسمع مع بعض
الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية هو أمر دائم نتيجة الطيران الحربي الإسرائيلي عم نسمعه نحن وياكم. Između dve strane nalaze se pripadnici Ujedinjenih nacija, kojima je zadatak da prate dešavanja na terenu i ostanu neutralni. أمر طبيعي من ناحيتنا من موضوع العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية بمنطقة الشريط المحتل السابق والمنطقة المحررة وبعد الأحداث الأخيرة. نحن علاقتنا مع قوات الطوارئ الدولية علاقة كتير إيجابية وجيدة. هذه العلاقة مبنية على علاقات توطدت حسب صار في علاقات شخصية وتبادل بالزيارات. نحن بنزور مراكزهم ومكاتبهم وهن بيزوروا منازلنا ومكاتبنا وفي علاقات كتير مميزة. أما المنطقة على نحو الصورة الخاصة، منطقة أهلها يتآلفون مع كل الناس ويحبون كل الناس، والدليل الحي وجود من صرب يا إخوان كرام يأتوا إلى بلدنا أو ما يسمى باليونوفيل من جميع الفئات والدول التي أتت إلى بلدنا، فيرون أن هذا الشعب يتعاطى معهم بالأخوة وبرحابة الصدر وبالأمن والأمان. لو ذهبوا لبلد غير هذا البلد لا أمن لهم، إنما يجدون الأمن عند الجنوبيين، وعلى نحو الخصوص عند الطائفة الشيعية التي تشكل الأكثرية هنا في هذه المنطقة. وشرفتم إلى بلادنا ولعلكم التمستم من حضارتنا ومن ثقافتنا فانقلوها إلى بلادكم. لسنا نحن العالم الثالث، والله نحن العالم الأول بقيمنا وأخلاقنا وحضارتنا الإنسانية الجامعة بين الطوائف والمذاهب جميعا. Oni koji nisu bili na jugu Libana teško raspoznaju pravu sliku stanja stvari ove zemlje. Trebalo mi je malo, mogu reći, i hrabrosti i vjere da dođem ovdje 2010. jer sam možda i sam imao neke predrasude o Libanu. Situacija mi je i sama zemlja mi je djelovala dosta opasnije i neprijateljskije nego što u suštini jeste. Živim u Tiru koji je na 20 km odavde sjeverno, svaki dan putujemo neki pola sata na posao. Vikend uglavnom provodim u Bejrutu koji je 100 kilometara sjeverno odavde, jer u Bejrutu, kao što ćete imati priliku sami da vidite, zaista ima dosta zabavnih sadržaja, dosta restorana, kafića, bazena, što možda Tiru malo i nedostaje. Svi moji prijatelji, poznanici, članovi porodice koji su me posjetili ovdje također su prijatno iznenađeni, jer većina ljudi na našim krajevima i dalje ima neke, rekao bih, loše predrasude o Libanu. Većina ljudi kada čuje Bejrut misli, sjeti se građanskog rata. Miladin Bogetić i Miloš Strugar nisu jedini ljudi sa naših prostora koji rade u misiji UNIFIL. Ako pravite karijeru ovakve vrste koja vas vodi u konfliktne zone, u kojima ne znate ni koliko ćete ostati, šta će sutra da se desi. Ključna stvar je da imate jednu stabilnu vezu, porodičnu, i da imate svoje korene kao što ih ja imam u Beogradu. Smatra se da 10% civilnog sastava misije čine osobe sa prostora bivše Jugoslavije. Među njima je i mladi bračni par Golub iz Zagreba. Bog, ja sam Tomislav Golub, ovo je moja žena Martina Golub. Mi radimo za Ujedinjene narode tu u Libanonu. Ja radim u osiguranju, tehnička podrška, znači za osiguranje kampa, sigurnost ljudi, civilnih ljudi, plus još sigurnost UN-ove opreme i toga. Dok sam ja opet u personalu, znači vodim jedan dio prijema novih civila koji dolaze u misiju i odlazak civila koji su već u misiji, znači kod transfera između misija i tako dalje. Pošto su naši ljudi, pogotovo sa tog područja našeg Balkana, stvarno su cijenjeni kao radnici i to svi priznaju. Još jedna stvar što recimo čini nam život ovdje puno lakšim i to što nas ima stvarno od svuda s područja ex-Jugoslavije. Tako da se stvarno družimo, nađemo se na kavi, na ručak idemo. Evo imamo čak i jedan par isto kojima isto imaju malo klinca, pa onda se nađu skupa, igraju, bar pričaju svoj jezik. 30 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije radi u bazi Nakura u svim delovima štaba i administracije misije, u političkoj kancelariji, kadrovskim i informatičkim timovima i ostalim službama. Veći broj ovih ljudi je počeo da radi u misiji u Ujedinjenim nacijama tokom kasnije 90-ih i ranije 2000-ih godina u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija na Balkanu. Bilo da je to
Kosovo, Bosna, Hrvatska, Makedonija, znači gdje god je bilo prisustvo Ujedinjenih nacija, oni su počeli da rade kao lokalno osoblje i da bi vremenom, nakon zatvaranja ili smanjivanja tih misija, oni postali međunarodno osoblje. Ja sam u Ujedinjene nacije UNIFIL došao u novembru 2010. godine. Iskreno nisam očekivao da ću završiti ovdje. Prije toga sam radio u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore nakon obnove nezavisnosti 2006. Tamo sam proveo nekoliko godina. U međuvremenu sam podnio nekoliko prijava za zaposlenje u Ujedinjenim nacijama i jedan prvi ponudu za posao koji sam dobio bila je odavde iz Libana. Radim u kancelariji za politička pitanja, za političke odnose. Bavimo se konkretno odnosima Libana i Izraela. Imamo dobru komunikaciju sa obje vojske, sa izraelskim snagama i sa libanskom vojskom. Kancelarija za političke odnose često služi kao kanal komunikacije između libanske i izraelske vojske, koje nemaju direktne veze jer su obe države formalno u ratnom stanju. Moj direktni nadređeni je gospodin Strugar. On dio svog vremena provodi u Bejrutu gdje ima redovne kontakte sa libanskim političarima, državnim rukovodstvom libanske vojske, dok sam ja mnogo više ovdje u kampu u Nakuri i bavim se više operativnim pitanjima, komunikacijom sa libansko-izraelskom vojskom na nekom operativnom, to jest radnom nivou. Evo nas ovdje u zgradi za kompjutersku podršku, za kompjuterske i telekomunikacione sisteme. UNIFIL ima veoma jak odsjek za kompjutere i mi podržavamo cjelokupne misije, sve misije Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku. U ovom odsjeku radi veliki broj ljudi iz naših krajeva bivše Jugoslavije i sada ću vam upoznati sa jednim od njih. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Kako ste, kolega? Vrlo dobro, kolega, kako ste vi? Može, evo ovdje sam sa ekipom. Ako možeš samo da mi kažeš par riječi o sebi, čime se baviš? Zovem se Dalibor Petrović, radim u sekciji za informatiku i telekomunikacije. Ovdje radim kao supervizor jedinice za razvoj aplikacija i jedinice za IP telefoniju. Nas je Balkanaca ovdje dosta. UN je inače pokupio dosta naroda kad smo završili sa misijama po bivšoj Jugi. Evo ovdje ću sada vas upoznam sa kolegom iz Hrvatske, Davor Blažević, inače iz Sarajeva. Izvolite. Dobar dan, dobrodošli. Koleginica iz Libana, kao i druge dvije kolege ovdje. Ja sam u stvari Daliborov sugrađanin. Mi smo skupa iz Sarajeva krenuli, ali evo sad dolazimo iz različitih zemalja. Našli ste u Tiru sad. Ovamo dalje imamo ekipu. Stani malo! Stani! Ovo je stvarno bilo slučajno. Ja sve pozdravljam i svakom doružju. Ovdje imamo gospodina Zvonimira Maraša. On je inače kolega koji je supervizor, ili jel se to na vašem kaže zapovjednik? Zapovjednik, da. Jedinice za kontrolu naših servera i tako dalje. Jako dobar drug od ovog gospodina. Jest. Nismo se puno viđali nakon ove utakmice prije par mjeseci Hrvatska-Srbija. Uglavnom se izbjegavamo. U stvari ja njega izbjegavam. Tako dobro si ima. Znači, ovamo smo sa ekipom koja radi razvoj softvera. Tu imamo momke iz Indije, iz Sirije, iz Šrilanke i imamo jednog gospodina ovdje u ćošku, Aleksandar Ljamić. Aleksa, ćeš nešto da se predstaviš kolegama? Ja sam Aleksandar Ljamić, iz Prištine, sad živim u Beogradu. Inače, Aleksa popularni je naš lider ovog tima za razvoj aplikacija koje trenutno idu prema New Yorku, razvijaju se, znači da idu dalje globalno. Ovdje je dio kampa na koje su kolege naše veoma ponosne. O čemu se radi? Radi se o nizu vjetrenjača koje možete vidjeti, modernih vjetrenjača i solarnih panela. UNIFIL je prva mirovna misija koja proizvodi sama dio svoje energije za potrebe misije.
Ranije sam spomenuo da u Libanu postoje veliki problemi što se tiče snabdijevanja električnom energijom i misija koristi ogroman broj agregata i generatora za proizvodnju električne energije. Zato smo prije par godina počeli ovaj projekat sa obnovljivom energijom. U protekle 2,5 godine od kad se ovaj projekat implementira, UNIFIL je uštedio preko $150.000 u troškovima struje i električne energije. Ovdje vidite ove solarne panele koji se prilagođavaju, oni tamo pozadi se prilagođavaju suncu, znači prate tok sunca tokom dana. Imamo 5 ovakvih, mi zovemo farmi, širom naše baze i UNIFIL znači sam proizvodi i obezbjeđuje dio svojih potreba za električnu energiju. Kao što sam rekao, to je nešto na što se naše kolege posebno ponosne i ponavljam, UNIFIL je prva misija od 20-ak mirovnih misija Ujedinjenih nacija u svijetu, prva misija koja primjenjuje tako nešto. Evo ovdje sa lijeve strane možete da vidite francuski restoran La Terrasse, dosta dobra hrana. Ako idemo dalje, sa desne strane možete da vidite Lido koji je njihov kao klub za slobodne aktivnosti, bilijarski sto, kafić, ping-pong sto i tako dalje. Ovdje dalje sa desne strane u pozadini vidite teretanu, odnosno fitness centar za rekreaciju. I sada izlazimo vani na terasu, restoran. Ovdje se neki od naših kolega rekreiraju, kao što vidite. Evo, zdravo, kako si? Zovem se Draženka Vujanović, inače sam iz Bosne i Hercegovine, iz Lukavca. Za UN radim već više od 6 godina. Ovo mi je 3. misija po redu. Radim za UN Security ili za obezbeđenje u UN-u. Znači, obezbeđujemo sve civilne zaposlenike UN-a, sve objekte UN-a. Kažeš da radiš u odjeljenju za obezbeđenje osoblja. Vjerojatno imaš neku zaštitu, neki pištolj, ako možemo to da vidimo. Da. Značku policijsku. Da, značka je UN Security, nije policijska. Oružje se nosi kad smo na dužnosti. Koja vrsta pištolja? Pa standardno UN Security koristi Glockove pištolje. Nada se da nisi imala šansu, priliku da je koristiš puno? Ne, do sada ne. Imamo i 2 vrste poluautomatskih puški, znači... Za slučaj nužde, jel? Da. Civili sa prostora bivše Jugoslavije angažovani su u Ujedinjenim nacijama po svom ličnom izboru. Oni nisu nacionalni predstavnici, za razliku od vojnika 37 zemalja prisutnih u UNIFIL-u. Učešće naše vojske u mirovnim operacijama doprinosi nesumnjivo i značajno međunarodnom prestižu zemlje. Zato što mi slanjem naših vojnika u mirovne operacije mi pokazujemo volju i interes da doprinesemo međunarodnom miru i bezbednosti, što pojačava našu ulogu generalno, ne samo u Ujedinjenim nacijama, nego generalno u svetu. Znači donosi jedan kredibilitet i jedno poštovanje od strane drugih zemalja.